Dobrodošli ljudi u naš novi video. Ljudi, znate šta? Patrik je instalirao, znači Brainrot, neku čudnu, sad ćete vidjeti. Gledajte ljudi, Sahur sam dobio, prvi put sam ga dobio, hej, gledajte ljudi oči. Ljudi, gledajte me, ljudi, gledajte. Ljudi, gledali ste oči. Sad pažljivo gledajte ljudi. I balerina cappuccino i assassino. Assassino. Samo različno. Bravo! Evo ljudi, vidjet ćete, gledajte me ljudi. Evo mi stavljamo ovaj video u live-u. U live-u ću biti za 2 godine. Za 5 minuta ću biti u live-u ljudi. Budete vidjeli. Baloni luli lolli. Ljudi, malo mi se prdi. Baloni. Kako paš. Pa šta Armin, fuj. Cappuccino Assassino. Cappuccino assassino. Evo ljudi, evo, već mi je tung. Pa šta piše? Da će daći tum Ljudi, sahur. jeste li vidjeli? Na vašu adresu će doći tung sahur. I na našu sada. Ljudi, vidjet ćete, ja idem sad u live, ljudi, ajde bok. Drop Puzzli Brainrot. Evo ljudi, već mi je došla reklama. Znači ljudi, vidite. Pišite u komentarima kako se zove ova mačka. Luli lolli. Ljudi, Meni ovo ništa ne znači. evo ljudi, Arif tu snima na svoj mobitel, a ja tu ja radim sad tu post. Ako ste znali. Ako izgubimo ljudi, doći će vam tum sahur ili bilo kakav. Ljudi, ja sam kriv ako se nešto dogodi. Scimpanzini bananini. Evo, malo ovako tipkatinu. Bananini. Ljudi, pišite kojeg Brainrota želite da vam njima, znači, naša produkcija radi jastuke takve. Ljudi, znači, mi vam možemo poslati kojeg god Brainrota hoćete. Ljudi, moramo nešto vidjeti. Piše nešto ovdje. Ljudi, pisalo da će na adresi naši doći. Evo, na putu su ljudi. Šta je se ovo desilo? Ne, ljudi! Sad će doći. I bombardirao. Reklamu dolazi. Ljudi, vidjeli ste i vi sve. Ljudi, evo ljudi. Znači, ja radim sad post koji ću ja sad...